Economic D-Day, D for desperation? As the U.S. war against Iran approaches the 6-month mark, Washington has unveiled what it describes as, quote-unquote, the single greatest financial offensive ever. Termed Operation Economic Outcast, the U.S. aims to isolate Iran by putting pressure on its trading partners and blocking the country's sources of revenue. Iran has called the move economic terrorism and warned that it is fully prepared to respond to U.S. sanctions. What does this move tell us about how the war كم زيادة سمعوا لهم Operation D-Day نزبل سي D stands for desperate إلى جميرات الله سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتان بحكنانيو لو منكم وترو أقداسن وانا ومتحستو عزنا لكم قريبنا لنا لايك نهارونكم وتو تقفكم هاي تقارتوا مچم أمريكا مورا زي نا چايناويانو كمورا زي كونا يتخلنا ناي كل زركبه مورا زي كوينا خمسة لا ببزح من قد نسمع أندريون زلناينا كمتري وزلهم أمريكا دونالد ترامب في اللاي اب desperate situation ويونا لينا عقلت بدر إجابته كم زلوا أبزر يلو زلون أبزق هذا زلوا جزيان أتي زعابي يلو فكيرو زجمرو زناي دي داي زلوا زلوا ويون تزعابي أب تاريخنا عالم قبل لحنت هاجر استقبر عطوان كبان الجدان كوينو إيران كود قلوا ميلون بزح تسبيد جرملو كساب حججن ولا حنت زجبت نجار كري كعلن ترايلي كونه بقمت قالوا كمان it's backfiring ولا بقمت قالوا حجرات أنصار أمريكا بقلت إنه خدان أنصار مركز دونالد ترامب سقمت إنه كوزاني قبرنا له كم عبنتني تشاينا مالتي زارف سزي تحريت مليسنا دونالد ترامب بو كروبز غل عواتات مستنف وجوز بلوزلو ما نسمع Rubio reportedly telling allies there'll be no new strikes on Iran for now. Instead, the U.S. is turning up the pressure with hard-hitting sanctions. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is in Tel Aviv with more, including developments on the Strait of Hormuz. Trey, is it open? Hey, Brian, good morning. For now, the strait is partially open, and President Trump has issued a new warning to the Iranian regime about keeping the Strait of Hormuz safe. The president posted to Truth Social yesterday about this waterway, what he calls a no-mine policy, saying, I have just been informed by the United States Navy. كمتري وزلهم تي ميديا ناتو تبت حدا تي دونالد ترامب بيز ميديا مالتيو كم بالفوكس عمسلو تي وشمت هرمز كم استخفتي ينقر له بتخالق دونالد ترامب يكون تي ناتو توب دبلومات ماركو روبيو ما بزغربا متقعتنا يتدرا متقعت كله كم زي كل ينقروا معلونتهم مشاركتي زبال زلو تعتو نساتهم ترى يكونوا كوسنو زغلو إيران بعلا تتنقى كم زلا يزنقر أزوان كمبان حرقتيلو سقمت كوسديات والدلا سلازي it's not gonna be that easy كلاتهم كم زول روزلو أبزون كم تري ودلهم تي وشمت حرموز كفيتنا لنا بزح مراقبون نحلف لنا زبل زربا يسمعيو نحقنتو ترقاقت أنا قرأ اللغة بلكم هاي كينيا because بزح الصوت سلازي سمعنا بزي محدارنا دونالد ترامب حق النزل لو زربا يزكت ولا يتخلنغا جن نتفنجي أبتمايز نبري بمولو أو تيجي زخونة يكون بطرفه يلن زبل زرباون تسمعيني رياب زي حلفوانات كمو حند نتوشمت هرمزون بوجن عمان كفيتنا لنا كم دليت المراقبي حلفالو زبل زربالو حج كن حدش حبريتاك بكمي الزبلو زول حسوت مخانو سلازي بزح نجار بزح متلالينا نسمع زلنا قال remove okay Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed. رجع حدش فنجنز قبروه قال دما مركب يخون قال كانت فاينة يبلالو. Sure you can say whatever you want. إيرانويان ناتكات ديماندس ويكناتكات كوماندس سميعهم من قدام كغير زغليهم زبح لها قريت. Iran's nuclear sites. Iranian officials continue to claim the strait is unsafe for vessels leaving the Persian Gulf. The discussion over this critical waterway comes as the United States continues to oversee millions of barrels of crude oil being exported from the Gulf each day through a southern passage. Iran's foreign minister Abbas Araghchi met Tuesday with his Omani counterpart in Tehran as the two countries continue talks toward a parallel agreement about control of the strait. Araghchi then جيكم ريز لنا تي هجر عمان دونالد ترامب بزعق زي كم زفرارها عن أبت دبلوماسي دما بزلا على درجة مسيران تأميدان تزاربن تكراخرن زلا معلبون تمتزلا جن كم زن ريز لنا it's نبى حكتنا يا نريوز لنا كونتات بزح نجر
ዝተደባለቀ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ዑማን ዓብ ነገር ትገብር ኣላ ኢራን ድማ ካርሞኩም ኢል የፈራርሆም ኣሎ ክልተ ግዜ ኢልዎም ኣሎ መበል ሳልሳይ ግዜ ዝሓኖም ክርኢ ከለና ግን ዑማን ነቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ንኢራንሲ ብልስልስ ዝበለ መንገዲ እንተወሓደ እተን ሃገራት ኸልጅ ገለ ነዳድናተን ክሸጣሉ ዝኽእላ እቲ ቁጠባ ዓለም ድማ ክረጋግኣሉ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥር ትፍትን ዘላ ሃገር እያ ዶናልድ ትራምፕ ድዑል ሃላይ ስለ ዝኾነ ነዚ ከምኡ ኢሉ ኢሎም ብዙሓት ከሲሶም እዮም ዑማን ኣዝያ ዲፕሎማቲክ ሃገር ናይ ብሓቂ ናይ ሽምግልናን ናይ ምዝርራብን ሃገር እያ ንዑማን ምፍራሕ ማለት ክንምንታይ ቀይዲ በታኽ ከም ዝኾነቱ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ ቅያ ናይ ኢራን ቀሲሉ ናብ ዓለም ይወፅእ ኣሎ ኢለኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ወል ሓንቲ ዓባይ ቅያ ናቶም ወፂኣ ኣላ ሕጂ እዛ ቅያ እዚኣ እስከስምዕዋ ገና ናይ ኢራን ታሪክ ኣብዚ ኩናት ዝገበሩ ቀስ ብቐሲ ክመፀኩም ሓንቲ ካብተን ንነዊሕ ሓቢኦማ ዝነበሩ ስምዑ Rifts might be unfolding in West Asia, given what's surfaced, both about what's happened on the ground and what's happening behind the scenes. Let's first tell you what a new report says. According to the report by NBC News, Iranian attacks have caused unprecedented damage to US intelligence facilities and surveillance equipment across the region. The missile and drone strikes reportedly damaged buildings and intelligence gathering equipment used by the CIA and other US spy agencies. ሓደ ካብቲ ኢራን ኣብዚ ኩናት ዝሓለፈ ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበትሉን ብዝበለፀ ንኣሜሪካ ዝሃሰየትሉን ነዊሕ እዋን ፀቂጦሞ ዝነበሩ ሓበሬታ እንታይ ኢሎም እቲ ዝዓበየ ክሳራ ኣብ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኢራን ኣብ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ክሳራ እዩ ነይሩ ብቢልዮናት ዝትመን ዕንወት ኣብቲ መርበብ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ራዳራቶም ይኹን ናይ ቤይዛቶም ይኹን መግለፂ ዘይርከቦ ክሳራ የመሪዶምሎም ዘለዉ እዩ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ክሳራ ኮይኑ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ሪፖርት ዘውፅኦ እዩ እዚ ኢራንያን ስትራይክስ ኮዝድ ዳሜጅስ ቱ ዩኤስ ኢንቴሊጀንስ ሳይትስ ነቲ ናይ ስለያ ቦታታት ናቶም ማዓስከራት ናቶም ይኹን ካልእ ኩሉ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቖሞም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓንቲ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ክድብድቡ ከለዉ ተቐንዲ ታርጌት ናቶም ነቲ ራዳራትን ነቲ ኮማንድ ኮንትሮል ሲስተምስ ነቲ ኩናት ዓይኒ ኩናት ኮይኑ ዓይኒ ንስሪ ኮይኑ ነቲ ኩናት ዘጋድድ ዝነበረ ዕላማታት ንዑ እዮም ዝያዳ ዝሃርሙ ነይሮም ንሱ ምህራሙ ድማ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ካልኩሌሽን ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ሓያል ፀላኢ ሰባት ኣይቀትልኒ ወይ እውን ፅቂሉ ሲቪል ኣይጭፍጭፍኒ እንታይ ዳ ንፀላኢ ኣብታ ዘሕምሞ ቦታ ንምንታይ ንፀላኢ ኣብቲ ዘሕምሞ ቦታ ሓደ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ካልኣይ ድማ ቀልጢፉ ንክሰዓረልካ that's what you need to do ዝርከባ ፅዋርካ ኣክኒ ቆልዓን ሰበይትን ተሓርደሉ ተቕጥቅጠሉ ንፀላኢ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ንወታደራት መቕታሉን ኣየድልየካ ነቲ ክሪቲካል ቦታ ነቲ ኣገዳሲ ቦታ እንተሃሪብካዮ እቲ ውጋእ ብከሎ እዩ ዝወድቕ እምበርከ ኩሉ ግዜ ምስ ታሪክና ክንተሓሓዞ እንታይ ክገብሩ ኣሽሓት ሰራዊት ናይ ደርጊ ኣብ በዓል ከረንን ኣብ ካለን ከሎ ተጣፊዮም ንባፅዕ መፂኦም ኣብ ስርዕ ትፈንቅል ገይሮም ከቢድ ዋጋ ከፊሎም ንባፅዕ ክሕዝዎ መሪፆም ምክንያቱ ንፀላይ ብጎረሩ ክትሓንቆለካ ስለተባለ ብጎረሩ ምሕና ቁጥራ ይደዋፅ ኢሉ ተደየለ ማይ ሰቲ ይበልዕ እንተሎ ክቐፅለልካ ይትውግእ ክትቀትሎ ትኽእል ኢኻ ግን ንኩሎም ወታደራት ሳብ ትውድእ ዓመታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብታ ክትሓንቆ ትኽእል ሕነቕ ተቢልካዮ ግን ዓወታት እቲ ናትካ ዓወት ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢራን እቲ ዝያዳ ዝተዓወትሉ ነገር ዝበሃል ነዚ ናይ ስለያ መርበባት ናቶም ነዚ ናይ ስለያ ቦታታት ናቶም ከምኡውን ንስለያዊ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ስለ ዝጎድእዎ እዩ this is very important Basically, according to the report, the scale of destruction waged on the US intelligence agencies is greater than any damage previously sustained. In fact, the damage is expected to require billions of dollars to repair. ከምዛ ትሪእዋ ዘለዎም ኣሜሪካ ባተር ዲንጋልፍ ኣሜሪካ ተጠላቅያ እዮም ዝብልኩም ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብዚ ኸልጅ ከም ዝተጠላቀየት እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ሶርስ ኤንቢሲ ኒውስ ሪፖርት ሓድሽ ናይ ኤንቢሲ ኒውስ ሪፖርት ኣርእስትናቱ ኣሜሪካ ኣብ ጋልፍ ተጠላቅያ ይብለኩም ኣሎ እቲ ብኢራናውያን ድሮናትን ሚሳይላትን ዝወረደ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነዚ ዝወረዳ ክትክኦ እንተኮይና ምናልባት ቢልዮናት ዶላር ከድልያ ከም ዝኽእልን ክትክኦ ድያ ትክኦን ምናልባት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ሓሲቦም ዝዘይፈልጡ ጠርኒፍካ ናይ ምውፃእ ያንኪስ ጎሆም ዝበሃል ዝነበረ ብሓቂ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ደርፊ ዓድኻ እናደረፍካ ንዓድኻ ምምላስ እውን
ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይቲ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኩናት ናይ ኢራን ዝፈጠሮ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ዲ ዋላ ኤፍ ደይ እንተበለ ብዙሕ ነገር ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ዝኸበደ ኩነታት ኢራናውያን ከም ዝሰገርዎ ይፈልጡ እዮም ነዚ ስለ ዝፈልጡ እዮም ድማ ኮንፊደንት ኮይኖም ዶናልድ ትራምፕ ብዝመፆ መንገዲ ፍጹም ድንብርፅ ከይበሎ ካብ ምፃእ ተሳዒርካ ከም ትወፅእ ግን ርግፀኛታት ኢና ዝብልዎ ዘለዉ they know for a fact ነቲ ዝበርትዐ ዓቐባት ከም ዝደይብዎ ተሪፉ ዘሎ ድማ ክድይብዎ ከብዶም ከም ዘይኮነ or replace. Will the US also shift its footprint away from Iranian range is what's being asked. And can it do that? In fact, according to an Axios report now, US Secretary of State Marco Rubio has told several allied foreign ministers that Washington does not expect to launch new strikes against Iran for the time being. ከምዛ ንሪኦ ዘለና እንድሕሪ ስለያዊ ሓበሬታ ፅቡቅ እንተደይብልካ ራዳራትካ ፐርፌክት ይሰርሕ እንተዘየለ በቲ ሓደ ንፀላኢ ፍሉይ ነገር ክትሃርሞ ይትኽእል ኒኻ ዘይሃረምካዮ ነገር ክትፈልጥ ስለዘይትኽእል በቲ ካልእ ድማ ቀንዲ ደፍርሆም ዘሎ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ኮንትሮል ገብርዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ምስ ኩሉ ቴክኖሎጂና ከለና ምስ ኩሉ ራዳራትና ከለና እዚ ዝመስል ክሳራ እንተወሪዱና ናይዚ ኩሉ ወሪድና ዘሎ ክሳራ መተካእታ ከይገበርና ምስ ኢራን ምውጋእ ማለት በዓልና ነፍስና ንውጥቀትና ምቅልጣፍ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ መንገዲ ንፈትና እምበር ብኩናት ራእሲ ክፍታሕ ዝኽእል የለን ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ እዩ ዓጠቕጠቕ ኢሉ ኣሎ ገፁ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ እዋን እዚ ማራዩ ኣሪጉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጭንቀት ናይዚ ኩናት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እዩ ዝበሃል ኣብ ካልእ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማታትን ኣብ ምፍራህን ዝነብር ዝነበረ ኣብ ሪል ኩናት ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ከቢድ ኩናት ድማ ከቢድ ስዕረት የስዕበሉ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ገጢሞ ከም ዘሎ እዮም ዝነገሩ Kind of questions that have been doing the rounds. Are these developments also what led to this shift in strategy by the United States, shifting to economic warfare instead of military escalation? In fact, Washington is offering a potential trade-off. It seems sanctions, maritime pressure could be eased if Tehran agrees to reopen the Strait of Hormuz and halt the attacks by Iran-aligned groups, reportedly. The message was... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ዝፈቲኑ ወላ እዚ ዲደይ ዝበሃልን ለንቀነ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ቁጠባ መዓት ሓረካ ዝተገበረ ንሱ እውን ይሰርሕ ስለዘየለ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲድሉ ሕጂ እውን ክልምነሉ ናይ ዑማን ስለዘይ ሰለጠ ናይ ቀጠር ተበጊስሉ ሕጂ Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani is traveling to Iran for talks on de-escalating tension in the region. Foreign Ministry spokesperson Majid Al Ansari says the visit comes in line with the state of Qatar's firm position that the diplomatic path is the best means of resolving differences and promoting security and stability in the region. The discussions will also address freedom of navigation in the Strait of Hormuz. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀጠር ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኢራን ከይዱ ብዛዕባ እቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝርርብ ንክብገሰሉ ዝኽእል መንገዲ ንክፅዕር ብኣሜሪካ ተለሚኑ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብዘይ ንኣሜሪካ ፍቓድ ኣይኮኑን ዝኸዱ ስለዚ ኣሜሪካ በጃኹም ለምንዎም ንስኻትኩም ክትእምንዎም ትኽእሉ ንሕና ክኣምኑና ስለዘይክእሉ ተባሂሉ ከይዲ ናይ ቀጠራዊ ማለት እዩ እሱ እውን ክልምን እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ግበር ምክንያቱ ፍጹም ዲፕሎማስያ የድልየናኒ ብሓይልና ክንገብሮ ኢና ብል ስለዝፀንሐ ዶናልድ ትራምፕ ደን ብሓይልካ ክትገብሮ ትኽእል ተኮይንካ ክገብሮ ተባሂሉ ክገብሮ ይከኣለን ስለዚ ሕጂ ተማሕፅኑለኒ ናይ ፓኪስታን ሰዲዱ ነይሩ ነቲ ፊልድ ማርሻል ካብ ዑማን ይኽየድ ኣሎ ሕጂ ድማ ቀጠር መብዛሕትኡ ግዜ ቀጠር እያ ነቲ ዲፕሎማሲ ናብ ተንቀሳቃሲ ትቕይሮ ምክንያቱ ዓብ ናይ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ስለ ዘሎም ዓቕሚ እውን ስለ ዘሎ እቲ ባጀት እውን ስለ ዘሎ ነቲ ነገራት ኮኦርዲኔት ክገብር ዝኽእል መራኸቢ ቦታ ክፈጥር ዝኽእል ሓደ ቀጠር እዩ ስለዚ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲኖም እዮም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ቅድሚ ክንደይ ሰሙናት ከይዶም ነይሮም ኣይሰለጠን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ እዛ ዲደይ ዶ ገለ ዶ ፈቲኑ ይሰርሕ ስለዘየለ ናይ ግድን ካልእ መንገዲ ክደሊ እዩ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተተኸፈተ ገለ ነገር ከዓ ተማልኣልና ዝብል ዘረባታት ይዝረብ ኣሎ we'll see how ከመይ more. There's a growing sense in Tehran tonight that diplomacy is gathering pace despite a broader agreement remains some way off. On Thursday, Qatar's Foreign Minister and Prime Minister Sheikh Abdulrahman Al Thani is going to pay a visit to Tehran to meet with high-level Iranian officials. The aim of the visit, as per the Qataris, is to de-escalate tension and create a platform for dialogue. This visit comes after a very busy week with the visits from Pakistan's army chief, followed by Oman's foreign minister. Qatar hopes that all these negotiations may create a platform for dialogue between Iran. ከም ንሪኦ ዘለና ታይም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ዝርርብ ብዙሕ ፈተነታት ይዝግበር ዘሎ እዚ ማለት እዩ
دونالد ترامب إن فاكت أب تقدميتون كيت تزارب كوازا حلفكو كم بحدش نافتنا MOU زمثل الجدا كان العلال سي قال نجارات جبر وزبل حتى تطلع جميرة مالوية حتى إيرانويان أب حدا ديليما يمزلو أب حدا منقرا أورو يمزلو كنا بالغلنا سودما من أمريكا دونالد ترامب كتأمن أزيج الجف عقبتي وأنا زمن ما راح يكونن قالوا كتكبر زخل ما راح ولا يكونن لو محراي الكايوس بحز غير سبي أمبن تحرير كادما ترجمون يبلون تأمبي مهنياتو تا أمريكا زبال أبتعت دونالد ترامب دما فتسين كمان زخل يكونن سخادت بين نجارات تكبر زخل سلزغونه زي ما لدما نبع النيوكلير ونكخي زخل هلا ما راح سلزغونه أو تاتون سكفتالهم سلزي تغلال بعد الخات فلت إلهم دونالد ترامب إجنور كجبروا مو كنت طبعا أتنا عنو سوق لهم كريوي يقولون يوم إسرائيل زبال بوحدو حدا جنيا كون كم زغل يفلتيهم بتقال دما نتنس زعوتو زلو كزعوتو زدل درامات دما فليتهم كزعوتو ويدلين يوم زلو سلزي نوعو أتبقوا كين صار كسعر ويم زلو وي سعره تقبل يوم زلو مبر أم أبكبيد من كرغرون تيتيمو حما عصقهم تخجبر كذا فافو وصلوا زغلو تنقاقات تقبريو جو كم نريزلنا دونالد ترامب بس دي داي زبل زلو خلاص على بانديرا كل علولون كمبركا خلون يدلنيرو ويل نبعلي كمبركا خجون مبل كنيك زي مخانس غيروانو جن بحجون نسي كمبركا زغل يهم زلو because إيرانويان are holding their ground زلو بوتا صبو غيرهم يم حزم زلو مستيرات كبب بوتو إيدو تزلو كال مستير كاسم عبزي part. Let's put this one up here on the screen. This is from the Wall Street Journal, one of their longer retrospectives that they're doing. The warnings that came before war now reaching the 6-month mark. And I believe we will hit that mark 2 days from now on Friday. February 28th is when the entire thing kicked off. Here's what they say. Days before going to war with Iran in February, President Trump summoned his intelligence chief to the Oval Office to ask whether a full-on assault was a good idea. Iran was at its weakest point in decades. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had told him, providing Trump the rare opportunity to dismantle the nuclear program and thus bolster his legacy as a peacemaker. Then Director of National Intelligence Tulsi Gabbard outlined assessments from America's intelligence apparatus. She told Trump, quote, killing Iran's supreme leader would usher in a more hardline regime open to acquiring nuclear weapons. True? So, زي حدا كابتي نزازتاتنا أمريكا إلو موتيهم ملو وول ستريت جورنال زبال زوصوي حدا عب مزهتيو تايم زبلو زلو لك قد متكوينات انتا يقاتي مكام زنبره كلتا معالت قد متكوينات انتا يقاتي مكام زنبره وايت هاوس وي كابتي ويست وينج زبلونا وايت هاوس مالتيو دونالد ترامب نخلهم حلفتنا يسلياناتو أكيبو بزعبا زحاس بزولو قداي مخرخبوا ويوناتهم حبريتا كبوا نجيروا تايم مالتيو إيران قدمي حدا حمشة معلتي إسرائيل برايم مينستر بنيامين نتنياهو أصقعو بيلا غيرو شفشف ويو أتالي الواي أشكيل ويو ينداي الوسو إيران مرة يتدخل ما زلا تبوق حبريتا حزنا لنا نخلهم مراحتهم كم قتلهم نخلينا نسخاد ما أب عالم تزعبيه مراحب كانت نزل عالم كذكري خايلو بيلا غيرو إيتي ويم زبلو زلو أجي تعين تزغون نيرو ويكا كم تعين مراحز مرح نيرو تزغون أنا نتنياهو سمعوا أو السنة خيبة صحيح نسليانا تيك سمعنيرو سليانا تي تزبرته جن أبكم تات سلزي عمنا تسب ما جا خامبري بالميك أمريكا جريت أجاني بالنتهم سليانا طبعا كأم زيكل بزخونتهم سليانا تمتيوم تبوز زخونة مخريبة مو كوينات جيركا تانسوز سمعة نتنياهو تايلوانيرو أب قدامي تمعلتي سوبريم ليدرون كلهم راحتهم قتلهم نخلينا مزولو نايتي شعوز نايتي كل تقلال انتليجنس حلافيت زنبرت نايتي دي ان اي زبال حلافيت زنبرت تولسي جابر تايلاتو ويل نحن سوبريم ليدر قتيل كايو تتقاتلوا مالتيو ايراناويان كابو زقدد سرعات يوم كمسرتو نيوكلير دما بقد كحزو كفتني ملاتو سلازي اتتقبرو زلخا تدوسات سقمتي مليسو اخرار سرعات دفتر مبر ايران كداخم زخل اي مثلا ننزبل ملس توهيبو نيرو ስለዚ እዚ ሕጂ ተጋጥም ዘላ 6 ወርሒ ሓደ መዓልቲ ተሪፉሉ ዘሎ ግዜ እቲ ኩናት ኤግዛክትሊ ቅድሚ እቲ ኩናት ነጊሮሞ ዝነበሩ እዮም እቲ ሱፕሪም ሊደር ቀቲልካ ነቲ ሃገር እንተደየፍሪዝካያ ወይ ነቲ ስርዓት ተደይስዕርካዮ እቲ ዝበርትዐ ስርዓት ክመፅእ ካብዚ ዘሎ ዝበርትዕ ሱፕሪም ሊደር ክመፅኡ ኒኩለር ምናልባት ሕጂ ሕልሚ እንተነይርዎም ዝገደደ ሕልሚ ክህልዎም ይሽዑ ስለዚ ከምቲ ንስኻ ተነጊርካዮ ዘለካ ዘይኮነ ብንፃሩ ክጋጥም ከም ዝኽእል ነጊሮሞ ነይሮም but he didn't listen نعطاتهم هاي سمعن إذا حجز لنا يكون تادما أقاطي ما مالتيو
Tehran would rush to close the Strait of Hormuz. True. Destabilizing the global energy market. True. And it would force U.S. forces and partners, strike U.S. forces and partners in the Middle East, prompting questions about American resolve and reliability with allies. True. The notes of caution echoed warnings Trump was receiving from all corners. Top military officials had told the president a war would lead to casualties and major concerns about weapon stockpiles and readiness problems for an overstretched force. And then Trump decided to order that attack on February 28th. What's even more interesting, actually, here. ዘገርም እዩ ኩሉ እቲ ዘጋጥም ዘሎስ ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም ዝበሃል ዘሎ ኢራን እንድሕር ተሃሪማ መራሕታት ተሃሪሞም ቀዳሞት ዝገብርዋ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክዓፅዎ እዮም ነዳዲ ጠጠው ክብል እዩ ዕዳጋታት ክርበሽ እዩ ቁጠባ ዓለም ክርበሽ እዩ ካልኣይ እተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ሓዙትናን መሻርክትናን ንዓታትን ሓመድ ክትገብረን እያ ንሳትን ኣብ ልዕለና እምነት ከጉድላየን ብኡ ገይረን ድማ ንቁጠባና ናብ ዓለም ዘለና ስእሊ ኣብ ዓለም ዘለና ዓቕሚ ከዳኸም እዩ ስለዚ ንኢራን ምህራብ ማለት ኣብ ከቢድ ቁማር ምእታው ማለት እዩ ከቢድ ቁማር ድማ ሕማቕ ስዕረት ከስዕበልካ ከም ዝኽእል ድውን ክትበልዕልካ ጥራይ ኣይኮንካ እንትኣቱ ክትብላዕ ከም ትኽእልን ጥራይ ኢትካ ክትወፅእ ከም ትኽእልን ከዓ ምግንዛብ ከድሊ ኢሎሞ ኩሉ እዚ ኢሎሞ ከለዉ ውግእ ጀሚሩ ኩለንተን ዝተባህላ ድማ ልክዕ ብትክክለኛ ነቢ ከም ዝተነገረ ሓደ ብሓደ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከጋጥም ርእይዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እንታይ ትገብር እዩ ትሕቶ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀኒሕና እቲ ናይ ስለያዊ መርበባት ናቶም ኣጠቕጠቕ ኢሉ ማዓስከራት ናቶም ካብ ምሕር ምህሳዊ ፔንታጎንሲ ዳግማይ ምፅጋኑ ትርጉም ኣለዎ የብሉን ኣብ ዝበሃል ደረጃ በፂሑሎ ኢሎምና ስለዚ ኩሉ እቲ ዝተባህሎ ስለ ዘይሰምዐ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገጢሞ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ውርደት ዝበሃል ገጢሞ ይስሕናን ይጎስማን ኣሎ and this is interesting and shocking in fact ኢራን ክሳዕ ክንዚ ደረጃ ንኣሜሪካ ከተጠላቀያ ምኽኣላ ዘገርም እዩ ዘገርም ወላ ሓንቲ መግለፂ ክትረክበሉ ትኽእል ነገር የለን so much pain so much shame ንኣሜሪካ ኣዝዩ ዘሕፍር ኩነታት እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓልፈሉን ይቆብስም country in the world has a vested interest, or let me put it differently, almost every country in the world is rooting for the Iranians, and they're rooting against us. And furthermore, there are a good number of important players in this situation, and here I'm talking mainly about the Chinese and the Russians, but also the Pakistanis and the Turks, who have a vested interest in seeing us not win in Iran. If you're China or you're Russia, two great powers that are rivals of the United States, you do not want to see the United States defeat Iran. ፕሮፌሰር ጆን መሻይመር ሓደ ካብቶም ንኣሜሪካውያን ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ዘሎ እዩ ብሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ ሓቂ ክነግረኩም ኢልዎም ዳርጋ ብሙሉእ ዓለም ምስ ኢራን እያ ዘላ ኢልዎም ወላ ብዓብ ኢሎም ተዘይተዛረበ they are rooting for ኢራን ኢራን ክስዕር እዮም ዝደልዩ ዘሎ እቶም ኢራን ክስዕር ዘይደልዩ ድማ ኢራን ክትሰዓር ፍጹም ኣይደልዩን እዮም ኢሉ እስካብ ራይዳን ኢራን ተዓዊታ ሓያል ክትከውን ተደልዮም ኢራን ክትሰዓር ዘይደልዩ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ everybody has an interest ንኣሜሪካን እስራኤልን ክሰዓራ ክሪአን እዩ ዝደሊ ኢሉ ጅቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ካልኣይ እተን ቀንዲ መወዳድርትና ንዓና ቻይናን ራሽያን ክልቲአን ኣሜሪካ ክትሰዓር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንተወሓደ ኢራን ክትሰዓራ ይደልዩን እዮም ኣብ ከለዉ ኣሜሪካ እንተሓን ስዕረት ሒዛ ክትወፅእ እኮ ፀገም የብሎም ግን ኢራን ክትሰዓር ግን ብፍፁም ዝደልይዎን ዝቕበልዎ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ናይ ኢራን ስዕረት ብቐጥታ ንዓታቶም እውን ስዕረት ስለዝኾነ ስለዚ ንዓታቶም ዓባታቶም ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ስለ ዘጋድድ ስለዚ ንኢራን ክትዕወ ዝደልያ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ that's why ኩናት ናይ ኢራን very popular ኮይኑ ዘሎ ኢራናውያን ተበዲሎም ተወፂኦም ዝተበገሱ እዮም ዳርጋ ካብ እስራኤል ንቀዛ ክድብድብ ትጅምር ኢራን ፖፑላር እናኾነት መፅያ እያ ካብዚ ኩሉ እስላማዊ ሃገራት ወረድ ካብዚ ኩለን ሃገራት ዓለም ንህዝቢ ቃዛ ደው ዝበልሉ ንሶምን ምናልባት ካብኦም ንላዕልኻ ሕቲ ጎረቤትና ዘሎ ጥራይ እዚኣቶም ጥራዮም ንእስራኤል ግደፍ ክብሉ ስጉምቲ ክወስዱ ዝፈተኑ እቶም ካልኦት ኩላቶም ቁም ነገር ኣልቦ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጆን መርሻይመር ዝብሎ ዘሎ ካልኦት ኩሎም ዝብሎ ዘሎ people nations of the world are rooting for Iran ዝበዝሑ ሃገራት ናይ ዓለም ንኢራን ክትዕወተሎም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ I mean it's just the underdog ድሕሪ ሰብ ኣብ ግጥም ናይ ዳዊትን ጎልያድን ዝበዝሐ ሰብ ዳዊት ክዕወት እዮም ዝደልዩ ኣምላኽ ይሕግዞ ስለ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ዘይወዳደርቱ ይወዳደር ስለ ዘሎ ሕማቕ ነገር ከጋጥሞ መኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትወሪድካ ዘሎ ንእሽተይ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ሰብ ኣይድግፈካን እዩ ጀምሎ ጃስት ኮዝ እንተለካ ተወፅእካ እንተለካ ድማ ሰብ ይድግፈካ ንኣብነት ኣብ ኩናት ናይ ኢራንን ዩክሬንን
يوكرين نشتايا بس حالم يوكرين كتقف تقباقن كم يكون نبتي حزبك ترخلا يوكرين مقابري أنا عبيت قينو نراشا كفرس زلو مخان سلا دفلت بزح سب نراشا يزدقف ولا تي كونتاتني يوكرين كدقف سخل مهنيان تنورو سلمتاي يوكرين كم هاجر توتي على جن اتناجر كعبي تبجسو من الزهرة زلو نزفلت جن مبزحت جزء من كتفو يلوم يقبروهم زلو توكينات بنايمن جنزبن بنايمن باجتن يكاد على توكينات ساعة كندي ساعة حجي مسفلت كايودن مرقص ناتكا كتكيرت. Want to see the Iranians win. So the Chinese have very powerful incentives. The Russians have very powerful incentives to help the Iranians. And just to go to the Turks for a second, the Turks fully understand that the Israelis have their crosshairs on them. The Israelis have made it manifestly clear that they view Turkey as a prime target after the United States and Israel finish off Iran. Well, if that's the case, the Turks for sure are going to want to see Iran defeat the United States and Israel. Then there's the United Arab Emirates, one of Iran's most important trading partners, for sure. The data shows this very clearly. The Iranians have made it clear that if the UAE engages in this blockade in a serious way, that Iran will wreck the UAE. And as we know, Iran has the military capability. كمزن رياز دلنا بجكا China نراشا نتصوريو بفتم إيران كتوت قبل ما يدلينيهم سلزي بزخون يخل منقدي إيران تطوق تبلو لتخل منقدي كناديو بديتايو يواتسو أمينو عميلو دايركت انترست يزر لو ماويلو كابو سجيرنا تنكالوت نابنا تركو نوسديلو تركوزي إيران كتسعرفتو ما يدلينيهم ميلو سلمتاي إيران تتسعيرا إسرائيل already الاماناتهم نيكست تارجت ناتهم أنا تشيرو من عالم نجيروم بأمريكا بزراينا أمريكان بحجزنا أمريكان إيران توديغنا نيكست ناتنا تاتقصل إيران ناتنا تركيا إلهم درو بعفهم ديكونه بسقوم تدما معسكرنا تركي أب إسرائيل سوريا لزبلو ودبدب جميرو مالو سلازي كل زنريو زلنا أب سومالي لاند زقبر زلو دراماتا طريقة يبمولو نتنا تركي تلوا نمهساس زقبر زلو سلازي تركي is the next thing سلازي تركي دا قبرلو مس إسرائيل تخراخير كعود كم زي اللي فلتيهم ولا أنت كما كنتم تخيلون بقطبع بقدام بخالن لبهم كتفولهم مخانون أمريكا حزون فلوتيو سلازي تركي بستخال من قدي إيران كتسعر يدلونيو إيران تعوي تاخدو تصول تدخل من قد انتلو صبغت ليه لكن ولا أنتو عادة شيء تسعى عارو تتودو تصبغي إيران كم هاجر كتلون حيال كوينا قد كتسلن ني تركو زقدسي إمارات وسيد كادم مايلو إمارات حرقابتي تحويسو زخيد زلون أمريكا أبتفل عليها قاطع من إسرائيل أمريكان كحقوس قبل أنصار إيران حماق سقوم تتاتن حماق وسانتاتن دوسو زلو يبلالو جونا بزنا إقرا مسرح زيادة مس أمريكا كسرح مخانو قليت سو كانت نبري أنفتي بو كانت نبري عند حركم قد قبر جميركا نزا إمارات بال كان بعد ماينا إلهم كا إيران نجرمو كان بعد نزا عندهم كان بعد ماينا إلهم نعوخو قبرهم زغلو دخاي بلالو بروفيسور جون مرشايمر نعلم إيران تايكو قبرهم زغلو أريوم نين يكون أن إمارات نخالق sophisticated مدبراتنا أمريكاون أبادي ما مالو سلزي again إيرانويان نتي بسلام زدل بسلام بحيل نزع من ما بحيل نقولها طبب بمصاصهم أدب تتحزم الله إذا إيران تقبروا زلاد ما ناب بس حزب عالم ناي بحكة كم تبونا قريز الرزلو مهنياتو نت عندنا ناي إسرائيل أمريكان تشيك ميت كجبرهم جميرو سلزلو بوتو كتحزون مسمر كتحزون جميرهم زلون سلزلو زي كم حد عبنا قريو سر زلو نعم أبتني saying Iran's commitment to peace and stability is matched by steadfast diplomacy. With our neighbors, in talks with Pakistani and Omani guests, regional solutions were stressed. Proposed framework for new corridor, joint mine clearing, and future management of Hormuz. إيرانويان بقديهم تيام زبل زلو نحنا إيران نسلامن رقعتن كل جزء مسرحتها مستوم قربا بتادما ناي سلامن رقعتن زرب تكايد الله مس باكستان يكون مس عمان يكون حجون مس قطر مس قدبونا تزراريبنا هذا ناي proposed framework for new حدش corridor نكافتو joint mine clearing حبراوي نتفنجم إلاي كون ما further management of Hormuz in case in point لذي ني حرمز ما بخمي من قدم حذراي قبرو لقولون إزرار بخمز اللو يسنقر all they want is مس أمريكا كزرار بيدل يلو سكالوت كن زرار نخلينا مس أمريكا زقبر زرب كن بزوف ترقم يلان سلازنتهم قربابتهم خسروا ميدل يلون and it's just
a very, very interesting situation right now. Allies, the United States is leaning into economic measures against Iran following a new sanctions package that was announced earlier this week. Rubio reportedly indicated that strikes against Iran are not expected in the near future, though Secretary of War Pete Hegseth says the U.S. military readiness is high should the situation change. The bottom line here, the current status quo will focus on pressuring the Iranian economy to change their behavior, but ultimately we are in this cycle, Brian, with no end in sight. Brian? Trey, I'll get to you a little bit later because I have 100 questions for you. That's very interesting. I'm sure the price of oil will drop on what you just said. Trey Yingst, thanks so much. Meanwhile, today marks 5 years. 5 years since 13 U.S. service members. So, ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኢራን ፀቕጢ ፈጢራ ሽግር ፈጢራ ገለ ለውጢ እንተምፅአት እያ ትፍትን ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ኩሉ ዓይነት ካርታታት እያ ትጥቀም ዘላ ዲፕሎማሲ ትጥቀም ኣላ ቁጠማዊ ውግእ ብዓብዩ ንዑ ኣዋዲዳ ኣላ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ቀሪባ ኣላ ኩሉ ዓይነት ፀቕጥን ምትንኻላትን ስለያዊ ሳይበራዊ ብኩሉ መንገዲ ንኢራን ቻሌንጅ ንምግባር ኣጢቆም ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ዋላ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንሱ እውን እኹል ስለዘየለ እዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እውን እኹል ኣይኮነን ዘሎ so this is the situation we are in and yeah ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣርእስቲ ድማ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ ድማ እንታይ ዝብል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ መን እዩ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እዩ why is that what is happening there እንታይ ስለ ዘጋጠመ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ክንዶ ሽግር ኮይኑ listen to this story. Now, Michael Crowley, diplomatic correspondent at the New York Times. Michael, this reporting from your colleagues at the Times, what can you tell us about it? Well, this is of a piece with what Pete Hegseth has been doing for months, which is pushing out a large number of senior career military officials who. When the man running America's military starts removing people who have spent decades running it. Let's find out today in Spotlight. Sometimes country war the story is about Different battle is playing out inside the Department of War. America's top generals are being fired. Distinguished Navy officers are leaving the service. Military lawyers are being shown the door. And four-star experience is disappearing from the top of the U.S. military. All under one man, Pete Hegseth. Country was ኣለኹም እዚ ካብ ቲቪ ቻነል ናብ ዝዓበየ ወታደራዊ መርሕነት ዝሰገረ እንታይ ገይሩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካን ዓበይቲ መራሕትን ኮማንደራትን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ላዕሊ ኣይፀረዩን ይንዕቁን እዮም ይሰምዑ የለውን ከምዚኦም እናበለ ካብ ስርሖም ምስጓጉ እሞ ካብ ከቢድ ኩናት ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ውሳነ ብምዃኑ እንታይ ኣጋጢሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓብይ ሃጓፍ ኣብቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ተፈጢሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ መርኣያናቱ ድማ እዚ ወታደራዊ ሞራል ምንቁልቋልን እዚ ሕልፍ ዝበለ ናብ ውርደት ገፁ ዝኸደ ስዕረታትን ጠንቅናቱ ናይዚ ሰብ እዚ ዘይቅኑዕ ወይ እውን ሕማቕ ዝኾነ ውሳነታት ዝፈጠሮ እዮም ይብሉ ኣለዉ ንሱ ድዩ ኣይንሱን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እንተወሓደ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትዝረብ ኣላ እዚ ሰብ እዚ ክስጎጎ ኣለዎ ዝብል ድምፂ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዘሎ በት ሳምሃው እስራኤል ስለ ዝፈትዎ ሳላ እስራኤል ኣብዚ መፅኡ ዘሎ ብቐሊሉ ክስጎግ ዝኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ንረብሓ ናይ እስራኤል ደው ክብል ዝኽእል ስለ ሰብ ስለ ዝኾነ Hegseth, the U.S. Secretary of War. So is Hegseth remaking the U.S. military or ripping out the old guard while America is at war? Since Pete Hegseth took over the U.S. defense establishment under Donald Trump, much has changed beyond just the supposed renaming of the Pentagon as the U.S. Department of War. Top generals and admirals have been removed, pushed out, or sent into early retirement, left, right, and center. And this ብሓፈሻ ብዙሓት ወታደራት ብዙሓት ዓበይቲ መራሕቲ ከም ዝሰጎጎን ንባዕሉ ኢንኮምፔተንት ይብልዎ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈተዎ እዩ ኮይኑ እምበር ዝኾነ ይኹን ናብዚ ስልጣን እዚ ዘብፅሖ ተመክሮ ይኹን ደረጃ ኣይነበሮን ትምህርቲ ይኹን ተመክሮ ኣይነበሮን ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ዘረባ ትሰምዕ ሓደ ሃገር ክወድቕ እንድሕሪ ኮይኑ ገለ ካብቲ ዘውድቆ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢንኮምፔተንስ ንዘይብቁዓት ሰባት ናብ ዓበይቲ ደረጃታት ከደይም ተጀሚሩ ድሮ ባዕሉ ንውጥቀቱ የቀላጥፍ ከም ዘሎን ይሰርሕ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ሕጂ እውን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮ
ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እስጀስታ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስልጣና ነቲ ስልጣን ዘይምጥኑን ዘይግብኡን ሰባት ንዘይግብዎም ሰባት ሂባቶ ስለ ዘላ ንሳቶም ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ሃገር ናብቲ ክደልዮ ክትከዶ ትደሊ ዘይኮነ መሊሶም ንድሕሪት ዝወስዳ ስጉምትታት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ኣምላኽ ከዓ ክፀልአካ ከሎ ሓደ ሰብ ዝበለኒ ኣምላኽ ክፀልአካ ከሎ ሕማቕ መራሕቲ ዝህበካ ኢሉ ሕማቕ መራሕቲ ሂበካ ምክንያቱ ሕማቕ መራሕቲ ኣብ ጉድጓድ ባዕሎም ስለ ዘእትዉካ ኣምላኽ ተፀሊእካ ሕማቕ መራሕቲ ዝህበካ ዝብል ብሂል ኣሎ እዚ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እውን ኣሎ መስለኒ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምኡ እዩ ሕማቕ መራሒ እንድሕር ሒዝካ ሕማቕ ውፅኢት ከተምፅእ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ክትወድቕ ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ዘለካ ንፍዓት መራሕቲ እንተረኺብካ ድማ በሎኽ ኢልካ ክትወፅእ ንቡር እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ መራሒ መዐቀኒ ናቱ ፐርፎርማንስ ናቱ እዩ ማለት ዘረባ ናቱ ካሪዝማ ናቱ መልክዕ ናቱ ገለመለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ዘረባ መደረታት ናቱ ዘይኮነ ውፅኢት ናቱ እዩ ሊደር ኢዝ ሜጀርድ ኢን ፐርፎርማንስ እንታይ ዓይነት ፐርፎርማንስ ገይሩ ቁጠባዊ ፐርፎርማንስ ክኸውን ይኽእል ወታደራዊ ፐርፎርማንስ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ክኸውን ይኽእል ማሕበረሰባዊ ክኸውን ይኽእል ብኩሉ መንገዲ ስለዚ ኪኖቲ ዘረባ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ብምርኣይ ኢኻ ነቲ ብቅዓት ናይቲ መራሒ ክትቅይሶ ትኽእል ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ኣምፅኡ ብምርኣይ ኢኻ ብቁዕ መራሒ ድዩ ነይሩ ኣይኮነን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ሕጂ ኣብ በዓል ናይ ኣሜሪካ ካብዚ ንዘረበሉ ዘለና ናይዚ ሰብ እዚ ብቅዓት ብፍሉይ ክትዕቅኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ናይዚ ሰብ እዚ ክዕቀነሉ ዝኽኣሉ ኣብ ኖርማል ግዜ ዘየጋጥም ከቢድ ኩናት ስለ ዝኣትዉ ከቢድ ኩናት ተኮይኑ ንኣብነት ኩናት ተደይብልካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናትካ ምንታይ ትዕቅኖ ማለት ምዕደራ እዩ ከም ሓደ ትካል ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ነቲ ዲፈንስ ይዕብዮ ደሎ ይህብትሞ ደሎ ይሕይሎ ደሎ ብኸመይ ኢኻ ክትዕቅኖ ትኽእል ኩናት እንተሎ ግን ወታደር ብኸመይ ትዕቅኖ ወታደር ስለ ዝኾነ ነቲ መራሒ ድማ ዓወታት የምፃሉ ድየለን ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ እጂ እቲ ዓወታት ናይቲ ወታደራዊ ኣባኻ ጥራይ ዝምርኮስ ኣይኮነን ካባኻ ንላዕሊ ኣፅዋርሕ ዝሓዘ ርቀት ዘለዎ ፀላይ እንተለካ ወላ እውን ንፍዕ ከለካ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ ወይ ክትሰዓር ትኽእል ኢኻ መንፋዓት ናትካ ጥራይ ኣይኮነን ናዕዶ ኩናት ዝውድቕ እቲ መቀናቐንትኻ ካባኻ ንላዕሊ ሓበሬታ ዘለዎ ካባኻ ንላዕሊ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ካባኻ ንላዕሊ ቁፅሪ ዘለዎ እንድሕሪ ኮይኑ እውን ኩሉ ትኽክል ጌርካ እናገበርካ ከለካ እውን ክትሰዓር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምስ መዘኑ ዘይኮነ ኩናታት እዩ ኢራን መዘኖም ኣይኮነትን ምስ መዘኖም ዘይኮነት ኩናታት እዩ ብሕማቕ ይሰዓር ምህላው ኣብ ሕማቕ ኩናት ባዕሉ ብፅጋብ ዝኣተወ ድማ ኣብ ክንዲ ነቲ ሽግር ክፈትሕ ዝፍትን መሊሱ ፀገማቱ የጋድድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ በዚ መንገዲ ድማ ነቲ ናይዚ ሰብ እዚ ዘረባ ዓብዪ ኣከራኽሪ ኮይኑ ኣሎ don't meet his requirements for one reason or another in a lot of cases he's pushing out people who he deems to have been promoted as a result of DEI policies. Although these are, frequently very highly qualified people who clearly advance through merit, and it's dramatic in all kinds of ways. I mean, one is that obviously Pete Hegseth is someone who has had very little managerial experience. You'll recall that during his confirmation hearing, there were personal issues about his personal conduct, but really, I think some of the most damning questions were about his qualifications to manage an organization. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ብመሰረቱ ብብቅዓትን ተመክሮን ፈፂሙ ጫማ እግሮም ከማን ክፈትሖም ንዘይክእል ሰባት እዩ ዝሰጉጉን ዝእቱን ዘሎ ኣነ ኣብ ሂወት ዝፀልአ ነገር እንተላ እንታይ መሲልኩም ዘይግብኦ ሰብ ኣብ ላዕሊ ጌርካ ነቶም ብትክክል ንዝግብኦም ሰባት ከሰራጥ ክርኢ ከለኹ this is really painful ንዓይ ዘሕዝነኒ ማለት ሓደ ሰብ ኢንኮምፔተንት ሰብ ነቲ ስልጣን ዘይምጥን ሰብ ኣብ ዓበ ቦታ ተቐምጦ ኣብ ዘይቦትኡ ተቐሚጡ ድማ ነቲ ቦታ ትክረኽቡ ዝግብኦምን ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክሰርሑልካ ዝኽእሉ ሰባት ተገብረልካ የሰራጥየልካ ይሰጉ that's exactly what he's talking about እዚ ሰብ እዚ ካብ መጀመሪኡ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ ቦታ ዝምጥን ሰብ ኣይኮነን ንዑ ዝኸውን ተመክሮን ትምህርትን ኣይነበሮን እቲ ዝኸፍእ ድማ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ኣትዩ ነቶም ዝግብኦም ሰሪሖም ደም ርሂፆም ናብቲ ቦታት ዝበፅሑ ከሰራጥን ክሰጉጉን ንዑ እሺ ጎይታይ ንዝብልዎ ድማ ቦም ጌር ክትቆም ይረአሎ ይባላል anyway ኣሜሪካ ናታ ውሳነታት ነብሳ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣባቲና ነዚ ናይ ንብል ኢና ግን ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝገልፀልኩም ሓደ ኣብ ኬንያ ክኣልፍ ከለኹ ዝበለኒ ንፍዕ ኤርትራዊ ማለት እዩ
أمريكا سي أملاخ سلز قطع ويو أملاخ زفردهم زليلو أنا أمريكا أملاخ يفردهم على زبل مدام دم تايب الليل أملاخ ناتي مرداتها سي أملاخ عنقولي بكالو سو أملاخ عنقولي بكاسلو زلو نافت داي تو داي تقبرو ديسيشنز نعزم الكتا يكون بحالا يعني ناتي سيمبليستيك ناتي مرداتها بار آيانان أمثالنان سب نفتر سلزبال أملاخ سب دما أرآيان أمثالنا أملاخ سلو زخوني اتزهابك أمرو ناي أملاخ أمرو عينت سلزل كالبونا هبيه اللغيلو سلزا أمن أملاخ نتجيغا نختفتسم نختفتسم ناتنتي بكالو سلزي تأمرو خان تزلك بالحنت تقيمك تقبرو نسخاي خات حتوتلو مر أملاخ حماقن صبغن كقبر الكايكل نفكورس اندهري أملاخ نزبو نزفتهم صبغ هيقبرن ويقلي بالنيجن جنرالي نتي أب عالم زقبر حماقن صبغن نها أملاخ ترايك تصبغ أنت جمير كان تاي تقبر الكا ناب حماقن جنب تاي دوست كان سوري أملاخ سي عليه تاوي كتب لي زقددك ترجمني بلتي أفريقيا ما يهرب يلا بنت تو أفريقيا وياب كان كم معاش قراتلو سلمتها فوت رايز هلو قال لك أبزح كبد زبالة حتوتات نقطات في تقبرك سلازم تاي كتب لك سب أملاخ أمره يبولو بتأمرو تدقيمو بلدي خمسة أنودي خمسة صبودي خمسة قالدي خمسة نعيز ملكات ما راح تصبغ ده يقبرتلو إنه توم هزبون لبونا هيبوهم سلازلو توم هزبي قالوا نقرك قبر لهم ون خون تمدب أنا أملاخ أبتناي سب زنبرو له زل على متيو نتك غير نتك نزق قبر زلاي مثلا generally دك سبات عمره يبيومي أبزع على مزيا they have to deal with it من قدك فتر لهم كابتن زفتر كو تتعبيبهم هيوتهم كما حيشوك خلو لهم ما انت دي أبي انت دي متيوم سلمتاي ما يمتي يلن لهم كقمقم خلو لهم maybe برستنا أقرب دي خمس قبر زلو maybe climate change دي خمس قبر زلو so it's a signal and you need to correct something كلا نقدر كتعرّي لك كمالة يبلال سو بزع عين الترينايو مسام لخ عين بأس ناتي مدن نمتاز بلوك ناتي مدن نمتاز مسام لخ بأس يدلني that's why تي أب علم زلو سجمات نهي دك سبات سجم منبر نعم لخ سجم أيقونني له يزدن دمانه at least كابين لعلي spiritual سبات اللهم نبغاتكم قد فتي منفسيان سبات ويوناي هيمانوت لك أنت كتلو تقوليكم نبغاتكم قد فأنا نفسي جن تاناتي أتحساسبا كم زي مهنيات بزوج زي مسام لغز ذكر آخرين حسابات لازم أنا زنبرة أوكي فاين يرترى سلامتها كم زخينا سلامتها يزوج بخمسة خونا له سلامتها كم زدت لنا ما عاد حتوتات مش حالاتكم هل سلسلة داير قبله دايلا شو أوكي maybe it's up to us أملاخ نابتني تينا أملاخ تزاريب كم أملاخ مبعث ترجمية بقولون it's up to us نحن هنا كن عريون كان يستغلون تقينا انت ده اللي دما انت ده يكون دما نحن هنا حتى ترايك لبل كنكلا لنا وانا نزياك لكم يدلي كبي دارس مودة تمشي اللغو بيت هجس حجر كريستيانا وتحساس بنا بلي شبق بودما أبت حدا دما نكاثوليك يسادد نورثودوكس يفتونيو نخمزة يجبرني زبزر بعد ما تسمع ስለዚህ anyway ሓደ ካብቶም ሽግር ናይቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝብልዎ እዩ ፅቡቅ ከምኡ ገይሩ ዘሸጋግር እውን ኣይሰኣን ኣሜሪካ ዕረፍቲ ንክትረክብ ንነብሳ ክትዕርፍ ንካልኦት ድማ ዕረፍቲ ንክትህብ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽኑ ዲና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሓሳባትኩም ግደፉ ይቕንየለይ